Shimwe mwese dukurikira ibere ryabonyeje urangisho ry'ingenzi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni uko dukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Byakunze kuvugwa cyane, abantu benshi babisubiramo bikiranywa, bisa naho bari kuri kuzuye. Bavuga ko ubwenge n'ubwiza tuzi kubangikana nk'ibitazira ndetse bigaturana n'ibice. Ubwo bimeze bityo, hari aho bigera bikemera guturana n'igishishano, bigahoberana imwatira ndetse bigahana imisaya ku nshuti nziza z'akadasohoka. Za zindi zifite igihango zikomora kuri buri no gutanga ubwiza n'ubwenge. Uramutse ugenzuye neza mu buryo bwitondewe budafite igihunga, mu Rwanda abanyarwanda barenga miliyoni 2 baduye mu ngo zabo. Muri abo bose usanga 80% barakuye isura, umurava ndetse n'ubwenge bw'umunyarwanda zimwe mukuru Iyi ni Baho Wiga TV, icyo gukora nawe urakizi. Ntucikwe no gukora subscribe niba utarayikora, birumvikana, hagamijwe kwagura uyu muyoboro twunguraniraho. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye bibwira. Aime Bote Mushashi yabonye izuba ku wa 25 z'ukwezi kwa 12 1994 mu karere ka Kayonza niho yavukiye. Aha ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Mu muryango w'abana 9, abakobwa 6 n'abahungu 3, Aime Bote Mushashi niwe gucura mu muryango w'abana bavukana. Avuka yisanze mu biganza bya mama we gusa, kuko yasanze papa we yaramaze gutabaruka. Bivuze ko papa we yashaje, umwana akiri muto. Avuga ko ari igikomere yakuranye kuba atarigeze amenya isura ye. Ngo amusasire nk'uko se yari yabiteganyije, kuko akiriho yamutegura izina Mushashi. Izina riva ku gusasa. Kimwe n'abandi bana bavutse gato nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ntabwo ubuzima muri rusange bwari bworoshye. Ariko kubera kwisanga mu biganza byiza bya mama we ndetse no mu muryango wifashije, kuko umuryango we ntabwo wari uciriritse, byatumye mama we atwaza gitwari inzira neza bigaga sosiyete y'amateka muri isi henshi. Umukobwa w'umuhanga kuva mu mashuri abanza kugera muri kaminuza, hamwe n'amanota ashimishije. Aime Bote Mushashi muri 2012, nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, yakomereje muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, aho yari agiye kwiga faculty bita International Relations, cyangwa se ni nk'ubumenyi, ni nk'ububanyi n'amahanga. Amasomo agendanye n'ibijyanye n'ububanyi n'amahanga.
nibyo yaragiye yize muri university muri kaminuza. Aha rero muri kaminuza niho urugendo rwo kwinjira mu itangazamakuru yarutangiriye, gusa yarutangiye mu buryo busa naho ari impanuka. Ubusanzwe mu nzozi ze yumvaga we yazavamo umukinnyi ukomeye w'ikinamico mu gihugu, ibi by'itangazamakuru wapi. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, akunda ikinamico, ntabwo yumvishaga uburyo yazabigeraho. Hari ukuntu umuntu ibintu bimurwaniramo akumva bimurimo, ariko kugira ngo abone inzira yabigeraho kugira ngo akabye inzozi ze, hagakomeza kuza mu ikorosi. Uyu nawe niko byari bimeze. Umuterankunga wamurihiraga yamusabye ko yashaka akazi, kandi akazi ko gukorera bushake, byo wakwita travail volontaire. Abona nta handi yagakora uretse mu itangazamakuru. Yatangiriye kuri RC Huye, iyi ni radio y'abaturage n'uyu munsi ikorera mu karere ka Huye. Akomereza kuri Radio Salus. Iyi Radio Salus murayibuka yari radio ya kaminuza, cyane cyane yakorwagaho n'abanyeshuri biga itangazamakuru muri faculty ya journalism. Yaje kwifuza gukina mu runana, abyemererwa nyuma y'imyaka 2 yose abisabye. Gusaba ikintu kakibona nyuma y'imyaka 2 wihanganye utegereje, nabyo no kwihangana rwose. Amaze kugera mu runana, yahawe izina rya Marita, aho yakinaga ari umugore wa James. Abakunda gukurikirana ikinamico muri 2014 murabyibuka. Nyuma yo kuva kuri Radio Salus, yakomereje itangazamakuru kuri Radio 1 na TV 1 muri 2016. Iyi yamubereye inzira yo kugera kuri televiziyo nyarwanda. Muri 2024 amaze gutsinda ikizamini cy'akazi kuri RBA, yahise atangiye gukorera ikigo cy'itangazamakuru RBA, aho uyu munsi ari umunyamakuru kandi ukunzwe cyane. Ndetse ni n'urugero ku bato bashaka kwitinyuka bagakabya inzozi zabo. Uyu Aime Bote Mushashi ubu yamaze kurangiza icyiciro cya 3 cya kaminuza masters, yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya. Ku myaka ya 31 y'amavuko aherutse kuganira n'itangazamakuru, rimubaza niba afite umukunzi. Birumvikana umukunzi bateganya kuba bazashingana urugo, ariko yarahakanye aratsemba. Abajijwe umukunzi yifuza kuba yakundana no uko yabateye, Aime Bote Mushashi yasubije ko yifuza umusore umukunda kandi akamukunda by'ukuri, atamuryarya. Uyu musore akaba akunda gusenga kandi akaba namusumba, apana babandi bareshya na ntuzi. Abajijwe ikintu cyamubabaje kuva abayeho, yavuze ko ari ukuba yarakuze atazi isura ya papa we. Muribuka yuko yavutse asanga papa we yaramaze gutabaruka. Ikintu cyamushimishije kurusha ibindi kuva abayeho mu myaka maze 31, yavuze ko ari ukuba yaratsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye, aho yarangije amashuri yisumbuye afite amanota 70 kuri 70. Mu yandi magambo yari yujuje ikizamini cya leta. Uyu mwari w'i Rwanda kuri iyi ngingo yo kuba yaravuze papa we agakora atazi isura ye, turamwihanganishije naho murakomere cyane. Ntagira kwizera Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, umuntu wese umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Iyi nibaho wiga TV, niba wakunze ikiganiro cyagarutse ku mateka y'umunyamakuru kazi Aime Bote Mushashi, wibuke gukora subscribe, ukore like, comment, ukore share, usangiza abandi iki kiganiro, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu, mukomeze mudukunde, muturebe,
ibiganiro nakagaruka mukubwe neza turabakunda.